imas na nagsida tilapia nga adda barbuna. Napalaron ti si daaw na naday ti si dada at tilapia at da kinagat na at talaba ay bay ang deta sumbat ti manang siyana taday tapang paimas na kita engket nakanganga si daen barbunan at tilapia ayan yan imas na nagsida adda barbuna ayan yan imas na nagsida tilapia nga adda barbuna sipud maramanan na aha dayto yan sapsapulen na barbunan at tilapia imanang siya na napanakitsenda tisidada ken ni mister na amom ka di tinagatang na tilapia nga adda barbuna hindi sumagpeten ni mister na inamot-amot na di tilapia anyat imas na kinuna na agsida barbunan at tilapia ayan yan imas na nagsida tilapia nga adda barbuna ayan yan imas na nagsida tilapia nga adda barbuna ayan yan imas na nagsida tilapia nga adda barbuna ayan yan imas na katawan ka't lumlumdaan ipon pag sinaan ka ay jakla kuma ibagbaga awan nanay ado akwarta kanado adalata apon pag sinaan ka kas naurnos niya agasawa hindi kalman bagada kaniyak anapan ka kanjay lawag naglugan kat nakalatrak katsak kamut napaspasamak gamitin ta simang petkan iti sumuno nga agsapa dinar karton adalata dati mo bayan makarkarga siya balik sa matinag umra mong bagay ang suspensang sa nabakay inalaw biyag kong agpalpaliiwak iti kastoy kasasaan no arigam jakpay na kay mukat nagalugan ka manan idakilatra di munsan mailiw-liwag di naramanam iti napankat lawag nga isot pagat atapak nga tan kasupon daytoy bulsat itan bagat lipadenak dakkelatrak ng deden kadragsak nangisik apatutak di momenten kayat inimi mas mumet di dakkelatrak bagat ada ka di tinagpasulakin ka ada ka di tinagpasulakin ka himimasam samit tinaglugan di dakkelatrak bagay bagay di mo
saan maililiwag. Dinaraman nami di naman kadlawag. Nga isot pagat at apak nga dan kasupon. Daytoy bulsak itan pakat lipatan nak kakelarak ng geden kadragsak. Nangisig nga batutak di mo mantan kaya't inimimas mo mat idakelarak. Ay pibadak pa'y nga nag-asawa. Awanin ni Bumstangga. Sabay ka nagsabaw ka bunga. Ay ayak pa'y ayak. Manipod itan baliwag iusok yaton agayaten tay bakit wenno bato agayatat tulaeng mismo ano biyan kabagis ko idapay met nagkasar tikat ka inagaw ko nila kabagis pinagkakaasi tadi na amot palimet miken no biyana uray nuliklikak ket sumabat sabat yak ang tagtagari ngem manong kunanamit nobyan kabagis ipapapasulit tain yang angaw ko ket inpaypay sunamit no update kami ititeng at rarati awan nagtatagari no madamat arakot ni ay aging ko si katibiyag ko nalalaingat ngem ni kabagis ko ay
Adda istorya eksika Panggat may sa pamilya Bilibak itila inda Amapan makidaya Uray sa dino alugan Inda pakiponsyonan May sa alamisaan Di ako parendan Ponsiano, pamilya Ponsiano Nayawe ti inalang obyo Ponsiano, pamilya Ponsiano No ponsyonan awan liwat yo Putahe na kaad-ado Rilyero ken adobo Lipson embutido Higado ken putsero Pacho a karabasa At sara a papaya Pinablan a balatong Ken ginisa at angkoy Ponsiano, pamilya Ponsiano Nayawe ti inalang obyo Ponsiano, pamilya Ponsiano No ponsyonan awan liwat yo Kilawen abalay ba Ken pinuno nga ukra Kay nakusel a pansin Napandapay inyawi No kasta amal pasdan At ukawen ipinggan Tinidor ken kutsara Indapay ibulsa Ponsiano, pamilya Ponsiano Nayawe ti kinalampog yo Ponsiano, pamilya Ponsiano No ponsyonan awan liwat yo Ponsiano, pamilya Ponsiano No ponsyonan awan liwat yo Pasaray, sugken dito'y lagip Onis isem ngag may sano waday to'y bagit Dagidi nga aramid, amang kikiday to'y isip Isuda ti gergaring, amang wakinik sa bubanit Pasaray, sugken dito'y lagip Onis isem ngag may sano waday to'y bagit Dagidi nga aramid Amang kikiday to'y isip Isuda ti gargari Amang waknit sa bubani Pinakamay mayat Pinaik na anak Iti agek muwa na kamay mayat Pinagtungtung labnak Iti asukin Anang sab, anang nanama Ayat anak karagiragsa Lok, itlok, kasla unit ipalsuot Rumar sumrek, iti abot agrig-grig at sirurungsot Bukunam laban ay ayo natay agtuok makuha na palaeng timan Kay agdamed ang pasunod Lok, itlok, kasla unit ipalsuot Rumar sumrek, iti abot agrig-grig at sirurungsot Nukunam na banok ay natay agtuok Makuha na pailaeng timan tay agtamed agpasugno Pasaray, sungken dito'y lagip Umis isem ngag
gagmay may sanwa daytoy bagik dagdi nga aramid amang kiki daytoy isip isuda ti gargari amang wakinit sa gubanit paspasaray sungken ditoy lagit o miskisen gagmay may sanwa daytoy bagik dagdi nga aramid amang kiki daytoy isip isuda ti gargari amang wakngit sa kubanit tinakamay mayat pinarit na anak iti agik muwa na kamay maya pinagtungtung lanak iti asukin anang sab anang nanamak ayak anak karagrasa plok 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 gasla uni ti palsuot rumar sumrek iti abut agrigrigat sirurong sud nukunam na banuk ay ayo natay agtuok makwa na pailaeng timantay agtamet agpasugno nukunam na banuk ay ayo natay agtuok makwa na pailaeng timantay agtamet agpasugno plok plok
isiping napin pindutin taguntaken ni pagketen awan tulus makaarta tinak panaganas humaka isaritag ni asawa